Znači, tu su ti mikrofoni publika. Najveći podcast na svijetu. Biti uopće osjetiti kako je I to kad... svi ti ljudi imaju taj neki uzorak ponašanja. Dobrodošli u još jednu epizodu Prodajnog mindseta, treće sezone. Današnja gošća nam je ova tu mlada dama, Marija. Bok Marija. Bog, Vedrane. Pa kako si, Marija? Odlično. Odlično. Super. Hvala što ste me pozvali u vaš podcast, Prodajni mindset, koji pratim od prve sezone. I mislim da mi je čast da jedna mala iz Sinja je dospjela u mainstream. Da? Da. Dobro, ćemo vidjeti. Nisam nikad čuo da smo mi mainstream. Pa ja mislim da jeste za prodaju i marketing. Pa dobro. Sad ćemo vidjeti. Sad ćemo lideri. preroštati. Ajde, evo lideri smo. Ako niste znali, mi smo lideri. Da. U Sinju se zna za nas. Tako. Ali kad kažeš Sinj, da si mala iz Sinja, pa nije baš to tako, ti si mala iz Dubrovnika. Jesam, rodom iz Dubrovnika, ali već 10 godina živim u Sinju. Imam svoj biznis u Sinju i organiziram jedan veliki međunarodni turistički forum u Sinju koji ima za cilj okupiti sve međunarodne sudionike iz turizma u jednoj maloj sredini Sinju, novoj destinaciji, neotkrivenoj, a s velikim potencijalima. Znači, osim Sinjske alke, ti si odlučila još nešto napraviti u Tako Sinju. je. To je jednostavno uvidjela sam da postoji velika potražnja za eventima, mjestima za organizaciju evenata. Znači, ključne destinacije su postale preskupe za organizatore. Mi smo još mali, ali logistički smo dobro povezani, na dobroj smo lokaciji. Mislim da bi bilo šteta ne ići u tom pravcu razvijanja turizma, kako je event industrije. To je jedna od milijunskih industrija. Ima nešto se u zadnje vrijeme spominje, mislim, govorim ti čisto po onome što mi u Zagrebu osjetimo, vjerujem da je dole oko Splita malo drugačija situacija, bar mi tako kolege kažu. Mi imamo ovdje hiperprodukciju evenata u Zagrebu. Previše. Da. I mislim da opet dolazimo do toga da je Zagreb centraliziran i mislim da je sa ovakvim projektima dolazimo do decentralizacije i usmjeravanjem prema manjim sredinama, jer mislim da je to budućnost. Jer kako biti prepoznatljiv, kako biti inovativan, u Zagrebu je teško. U maloj sredini je vrlo efektno. Tako da mislim da je poanta da moramo težiti tome da traženju alternativnih rješenja i s time da razvijemo destinaciju. Kad razvijete destinaciju, koji je ti trenutno najveći izazov u Sinju? Znači, ok, imate hotel jedan, je li tako? Imamo jedan hotel. Pa ja mislim, ne bi toliko rekla da je smještaj problem, jer smo dobro povezani sa Splitom, blizina Splita. Ali mislim da je problem kolektivne svijesti. Kolektivne svijesti? Tako je. Dobro. Šta po tim mislim? Po tim mislim da pod kolektivnom svijesti mislim kolektivno razmišljanje da se to ne može u Sinju. To se ne može. Klasika. Tako je. Prodajna klasika. Jednostavno to ne može u Sinju. To Sinj ne može ostvariti. Pa ja se pitam uvijek zašto ne Sinj. Pa upravo to. Mislim, nema uopće velike razlike, a ono što sam uvidjela da Split nema kapacitete, ima u smještaju, a nema u konferencijskih salama. Mi ne trebamo biti masovni. Mi ne tražimo masovne evente, do 200 ljudi je to ok. I mislim, i šta je dobro, što ne ovisimo o sezonalnosti, već možemo imati 365 dana u godini evente. I mislim, s time bi se potakla apsolutno sve industrije. Od poljoprivrede, od ugostiteljstva, od turizma, od kulturnog turizma, od edukacije, obrazovanja, do apsolutno svega. Znači, ono što je ključno, što povezivamo i poljoprivredu s time, što bi ljudi rekli nema veze, ali sve ima veze. Znači, to je ono što s jednim projektom potičeš apsolutno cijeli kružnu ekonomiju. A to je teško nekome shvatiti ko nema viziju. Opet ćemo doći do teme, ideje i vizije.
Znači, teško je imati viziju u zajednici u kojoj ne prihvaćaju promjene. Generalno prihvaćanje promjena je danas onako... Jako je teško zapravo ljudima prihvatiti promjene. Je to zaista do zajednice, do sredine ili možemo reći da je generalno zapravo Jednostavno ljudima? mislim da je problem što svi smo preopterećeni osobnim interesima. Aha. A ja upravo suprotno uvijek mi sad kažeš ti samo zajednica, zajednica. Je, zato što ja bez zajednice ne bi bila ja. Bez prihvaćanja, bez pripadanja zajednici, to nisam ja. I jednostavno, kada sebe postaviš kao lidera, kao vođu, idemo promijeniti. Mi to možemo. Dolaziš do raznih spletka, do negativnog razmišljanja, do ne možeš sa to, ne možeš sa ovako. Ali jednostavno netko treba preuzeti rizik. Možda sam ja toliko luda šta i riskiram, ali jednostavno treba doći, vjerovatno, da, evo sad smo svjesni da dolaze i revolucije, dolaze promjene. To se osjeti u zraku. I mislim da svi pojedinačno, osobno moramo proći tu promjenu. Ima ona jedna stara indijska koja kaže da bi uspio moraš biti malo lud. Tako je, istina. Možda sam preluda, ali teško je biti vizionar u svijetu u kojemu samo materijalno vlada. Jasno mi je. Sabotaže. Je bilo toga? Da, ima ih i dan danas sabotaže. Jednostavno, teško je biti u zajednici jedan od sposobnih i jedan od onih koji će preuzeti rizik. Mislim, ja ne tražim ništa, ja samo tražim podršku. A kad ti iz zajednice nemaš podršku, kad se ti boriš sam, da bi naša djeca, naša budućnost bila svjetlija, to je teško. To su dani, godine samoće, dobre. Uvijek si sam. Sam, jer ljudi će te početi prihvaćati tek kada osjete neke rezultate. Dotad niko te neće prihvatiti, neće ti niko pružiti ruku. Idemo napraviti. Ali, znači, mi se znamo koliko, možda par mjeseci, Da, jel? da. Ali si cijelo vrijeme nasmijana. Da. Zato Kako to, mislim, ako imaš te barijere cijelo vrijeme i prolaziš kroz to, Pa kako zato što uspiješ? osjećam taj pozitivnu energiju, taj pozitivan stav, mislim da će donijeti i do negativnih ljudi pozitivan stav. Jer ako svi budemo tužni, svi budemo negativni, mislim, čemu život? Na kraju život je prolazan. Danas si tu, sutra te nema. Mislim da je da imati ideju promijeniti svijet je hrabro, ali je to poziv. To je unutarnji poziv, to je strpljenje. Onda dođeš do neke granice kada padneš. A bilo je toga. Milijun put. Kada padneš, kada si u depresiji, ali jednostavno moraš nakon minute shvatiš da imaš misiju, da moraš biti pozitivan. I samouvjeren. Jesi razmišljala odustati? Ne. Nisi? Ne. To mi je padalo na pamet, ali jednostavno to ne bi bila ja. Jednostavno nešto to je dio mene. Ko što ja kažem, to je moje dijete, to su moja djeca. I mislim da kada dođeš do tog stava da odustati ili ne, odustaješ od sebe. Odustaješ od budućnosti, odustaješ od ljudi, od cijele zajednice koja očekiva od tebe. Možda sad ne vide, ali očekivaju od tebe nešto više. A to je kad daš cijelog sebe za društvo. Mislim da je to malo danas čudno. Jer osobni interes je trenutni. Materijalni interes, trenutni. To ništa ne stvara ti to trenutno zadovoljstvo, ali dugoročno je ono kad ti znaš da si ostavio nešto iza sebe.
nešto šta ćete ljudi pamtiti, da nisam uhodao, došao se na zemlju i to je to. Ostavi trag. Tako je, Da. tako je. Jer nisam došla, osjećam unutar sebe, nisam došla ovdje da bi samo živjela. Ne, želim nešto stvoriti konkretno i pravo i mislim da je to to. I baš u Sinju. I vjerovatno je to trebalo biti tako, sve je to sudbina, da me baš namjeri u Sinj, da pomognem Sinju. Jer smo zapeli. Zapeli smo kao društvo, zapeli smo u toj političkoj borbi, zapeli smo u neizlasku iz komfort zone. To je najveći problem malih gradova. Nama je dobro, ovisit ćemo o većima, nikad nećemo biti oni koji smo lideri prvi. Da. Da imaš sad čarobni štapić, recimo, hipotetski, da. jel? I rekla si izlazak iz komfort zone, Da. što je onako... ljudi se jako bore protiv toga i Tako je. opiru. Da. I sad da dođeš u poziciju Da. gdje možeš napraviti neki Da. poticaj ljudima da izađu iz komfort zone, i stvoriš i rekla si da imaš podršku zajednice i sve to super, ali šta bi se desilo da kažeš sad, ok, do sad smo radili ovako, sad ćemo ovako. Tako je. Šta će se desiti? Promjena. Kako ćeš handlati taj otpor? Mislim, govorimo o otporu ljudi. Otporu ljudi? Da. Pa nema, u mene nema ništa, idemo raditi. Idemo Sa raditi, mnom pa ćemo ljudi vidjeti. su koji hoće raditi, koji ne žele raditi, koji ne žele promjenu, oni će uvijek biti nezadovoljni. Ti nikad neće biti zadovoljni ni sa vlasti, ni sa projektima, ni sa razvojem, ni sa sobom. U krajnosti. Kužim. Jer prva, ako ćemo se vratiti na teme, pa kada imaš ideju, koliko ideja svaki ima. U jednom danu prođe 1000 ideja što bi se moglo realizirati. Od njih svih možda izađeš vanka sa 0,01% ideja. Da. Kužite. Ali, kako bi rekla, jedno je ideja, jedno je vizija. Vizija je ono što ljudi današnje doba moraju kao vidjeti. Ako ne vide konkretne rezultate tvoje vizije, tvoja vizija... Ali tu se vraćamo, znaš, ja se slažem s tobom, ali vraćamo se na ono što se zove strpljenje. Da, Jel? strpljenje, da. Kako se s tim danas nositi u ubrzanom svijetu? Jer ti da bi uopće dočekao nečiju viziju, odnosno da. dočekao da neko sprovede svoju ideju Da, u da, djelo, tako je. fakat moraš biti strpljiv. Strpljiv, A da. mi bi danas je sve instant, ajme sad, Da, daj ajmo sada, sad, ajmo. da. Kužiš. Kužim. Kako se s tim nositi? Kako handlat? Mislim, ti imaš s jedne strane, ok, nismo spomenuli, ali ja ću sad spomenuti u kameru, Marija će se kandidirati ili se već Da. kandidirala za Ide gradonačelnicu sad, da. Sinja. I zapravo, opet se postavlja pitanje, kako na neki način očekivati ljudi da budu strpljivi? Jer to je baš izazovno. Ti dođeš, imam super ideju, imam super viziju, imam super plan, imam sve ću ja Tako to je. napraviti. I onda trebaju ljudi čekati 2-3 Da. godine da se nešto Slažem realizira. se. Razumijem, ali je najvažnije što sam sad kad kreiram kampanju i strategiju, najvažnije je ljudima reći, znači faze projekta. I držati Prvu se toga. godinu, znači, idemo, predajemo papire, predajemo dokumentaciju, drugu godinu idemo u fazu testiranja. Treća je godina faza realizacije. Četvrta idemo možda osjetiti neke promjene i neke rezultate, ali to je jednostavno jer danas u političkoj komunikaciji previše se obećava i ono što se ne može ostvariti. I onda ljudi postanu razočarani, apolitični, ne vjeruju u tu kolektivnu promjenu. Ali to ono što se opet vraćam, promjena je unutar nas sami sebe i kada shvatimo i realno sagledamo stvari, da neke stvari se ne mogu instant riješiti, da moraju proći određeni period i određeno razdoblje, ali ono što je važno je ta suradnja između zajednice i lokalne uprave. Znači, trebamo doći do te razine svijesti da grad nije institucija, grad su ljudi. Grad nije institucija, grad su ljudi.
Da je funkcija gradonačelnika služiti građanima, a ne samo sebi osiguravati. To je zanimljivo, to ti je super u engleskom jeziku, ti je, znači, svi koji rade za državu ili za grad su takozvani public servants. Je, tako. Pa tako bi trebalo biti. Pa da. Pa mislim, jednostavno meni se ne sviđa apsolutno način, ajmo reći, komunikacije i odnosa vlasti sa zajednicom. Opet se vraćam sa zajednicom. Jednostavno, kada dođu na vlast, izgube totalno kontakt sa zajednicom, sa njihovim razmišljanjem, njihovim očekivanjima, njihovim problemima. Znači, nitko se nije pozabavio s time šta naši projekti, naši planovi, kako u biti prolaze kod zajednice. Oni, na primjer, grade vrtiće, grade ovo, grade ono, a na kraju nisu uopće pitali u biti Šta vi hoćete? Jesmo li na pravom putu. I onda se gube znači opet se vraćam, onda se gube ogromno, gubi se vrijeme, gubi se novac. Ako mi, na primjer, provodimo politiku poduzetnika, ako ta politika uopće ne donosi nikakve rezultate unutar 6 mjeseci, mene zanima zašto to ne donosi rezultate. Dajte mi, znači, realne stvari na terenu i realno u gradu, u instituciji su totalno dvije različite stvari, jer moje mišljenje je da kad si na vrhu moći ne možeš razumno vidjeti situaciju, realnu. Da. Jer te svi tapšaju po ramenima, super si, odličan davaš, ovo ono, a realnost je druga. Spomenula si komunikaciju. Nadovežu sada, u jednoj od prošlih epizoda mi je bio gost Drago Jukić. I ima onaj projekt Hrvatska, ne znam ga pratiš ili ne. I zapravo je rekao, ja ga pitam zapravo kako si uspio u tako kratkom vremenu doći do toliko velikog broja pratitelja i svega, da se zapravo ljudi na neki način poštuju i to. I on kaže, pa zato što govorim jezikom 9-godišnjaka. Tako je. Svi me razumiju. Tako je. I možda je upravo tu caka, da neko dođe i kaže, ok, sad ću ja vama to objasniti onako kako bi... Normalnim. Znači, potrebno je znati komunicirati. Znači, neće isto komunicirati sa akademikom. Znači, treba netko ko će razumjeti način komunikacije sa govornikom i sugovornikom. Mislim da je to bitno i ta komunikacija prema javnosti je vrlo bitna. Znači, steći odnos povjerenja, što je teško, jer su danas svi nepovjerljivi. Jer uvijek gledaj, ti si konkurencija, ti si... Tko si ti? Biti da nama remetiš mir. Znaš. A jednostavno, to je to povjerenje. Mislim da je tu uključano i komunikacija. Znači, biti ono šta jesi. Znači, da te apsolutno moć vlast ne može promijeniti. Znači, jer si iz mog iskustva prošla sam sve što sam trebala proći. Znači, u 34 godine sam prošla apsolutno sve. Nisam ti to rekla nikad. Znači, ja sam do 20. godine zaradila svoj prvi milijun. Kuna onda. Dobro. Na kolodvoru. Na kolodvoru? Tako je. Što? Znači, iznajmljivali smo gostima sobe i apartman. I od 10. godine sam svaki dan išla tražiti gosta. Jer jednostavno morala sam sebe školovati, morala sam financirati i roditelje i da obnovimo kuću, da se idemo naprijed jer smo bili prognanici, bili smo bez ičega, bez krova nad glavom, 7 godina živjeli u 5 kvadrata dok nismo se preselili sad gdje je apartman. Meni je to bilo kao da sam došla u vilu. Znači, iz jedne sobice dođeš u mali apartman od 30 kvadrata, gdje je dnevni boravak, kuhinja, WC, soba. Meni je to bilo veliko. I onda od 10. godine radim. U prodaji? U turizmu, prodaje, slažem se. I ja tako kao mala djevojčica, znači, zimi bi proučavala šta se događa, znači šta je bilo u Rijeci Dubrovačkoj, koje su moje prednosti i nedostaci u odnosu na stari grad, centar Dubrovnika. I kad sam to uvježbala, znači kao curica, već sam krenula u prodaju,
su se ljudi čudili kako mogu uvjeriti nekoga koji traži izričito grad da pođe sa mnom 7 km od starog grada i ostane i uvjeri se da je ono što sam ja govorila upravo ono istina. Daj mi primjer. Pa evo, Kako si uvjerila nekoga ko dođe u grad da ode znači, 7 km od grada? Zato što jednostavno sam govorila da vrijednost za novac nije jednaki. Da ćete za jeftiniju cijenu dobiti više i kvalitetnije, dobit ćete mir. A opet ste dobro povezani sa starim gradom. Znači, ćete platiti 50% jeftinije, a povezani ste s autobusom svaki 5 do 10 minuta imate autobus za stari grad, a u gradu ne možete spavati radi noćnih klubova, radi buke, radi svega. Mislim. To je tada još bilo, prije 20 godina. Da, pa i sad je. I sad. Mislim, iako svi koji su izričito i žele centar, idu u centar, a one koje možeš uvjeriti da izaberu možda alternativno rješenje. Ali to je bilo tada neviđeno. Znači, bez fotografija, bez ičega, znači nam neviđeno. Čista argumentirana komunikacija. Tako je. I, znači, proces od autobusnog kolodvora do kuće, znači, znalo se točno svaka točka. A kako si ih vodila do apartmana sa 10 godina? Nisi mogla voziti? Sa 10 godina otac je vozio. Otac je vozio, ja bi išla s njima i objašnjavala im, znači, od Rijeke Dubrovačka, od Rijeke Omble, od Ljetnikovaca, od povijesti, od kulturi, o gastronomiji, apsolutno sve. I znači da bi njima tih 7 km prošlo ovako. Zašto? Da ne gledaju na sat. Da vide koliko je zapravo daleko. Ali onda dođu i rekli bi hvala. Uštedila sam. Vidjeli smo novi dio grada koji nismo ne bi nikad istražili. U temu je problem. Znači, ama ja reći, bila sam jedna od ambasadorica, ali opet dolazim do tega, na primjer, evo sad sam se vratila opet u turizam koji sam pobjegla jer mi je više bilo dosta kolodvora, turizma, ali na kraju vjerojatno je to sudbina takva trebala biti. I Dobro, čekaj, 20, znači prvi milion, ali ti si dosta sa marketingom koketirala cijelo vrijeme, ali tako? Da, ja sam završila političko komuniciranje, politički marketing. Da, zato što mi marketing kao marketing bio dosadan. Kužite. Politički marketing je malo izazovniji. Izazovniji zašto? Zato što ti sa osobom nema puno prostora za ako se dogodi nešto manerve. A ti sa proizvodnom uslugom uvijek možeš dograđivati, možeš istraživati. Ti imaš tu možda 2-3 mjeseca. Znači, političko marketing, ako fulaš, nema nazad više. Nema nazad. Teško je. Teško je jer ljudi se prate, pogotovo danas. Ajde, čisto onda generalno, ovako to nismo planirali uopće to pitanje, ali mene zanima tvoje mišljenje. Mislim, nismo ništa planirali od pitanja, tako da... Znači, pretpostavit ću, reci ako je kriva pretpostavka, da pratiš političke kampanje, odnosno marketinški gledano, jel? Naravno. Koja ti je najbolja bila do sad? Neka se onako baš ucijela. Sanadera? Da. Šta je bilo točno? Pa meni se svidjelo njegov taj način komunikacije jer je uveo dosta amerikanizacije u politici. I šta je, jer na primjer povezao je poznate osobe što tada nije bilo slučaja. Danas su na primjer se makli od poznatih osoba, dok su Amerikanci još danas ostali su vjerni. Što i vidimo sad po ovoj Trumpovoj kampanji. Mislim i uveo taj način brze kampanje, novih tehnika u kampanji, videa. Da, fakat, tad su videi krenuli. I to je to. Mislim, to mi je to ostalo baš urezano. Ja do dan danas sve su mi dosadne bile. A slogan je ti neki ostao? Slogan? Da ti onako se urezao baš? Ja i moj brat također. Ja i moj brat također. Šalim se. Ali nemam pojma, nisu mi...
Ja sam možda prečudna. Ne, Jer znaš kaj je fora? teško mi je zadovoljiti meni slogan, jer su svi na isti. Meni su hrvatske kampanje totalno dosadne. Jer niko ne želi izaći iz one, što sam rekla, komfort zone. Ok, kako ćeš raditi svoju kampanju? Ajde, A moja kampanja, eto, na primjer, ono što, na primjer, bi savjetovala drugima, to ću raditi suprotno. Suprotno? Da. Zašto? Biću prirodna. Bićeš 100% prirodno. 100%. Dobro. Mislim da je to A šta će danas. biti slogan 100% prirodno? 100% eko. Mislim, ono što bi možda savjetovala, na primjer, klijentima, to ne bi sebi napravila. Zašto? A zato što želim da me ljudi upoznaju, jer su me već upoznali kroz moj angažman, da sam prirodna, da ne lažem, da sam iskrena. Želim biti lider koji će povući tu zajednicu. A jedino iskreni lider sa iskrenim namjerama mu to može. Znači, sada ja tu glumim da sam neko i nešto, a u biti šta nisam, jednostavno to se osjeti. Osjeti se. A danas mislim da je vrijeme da budemo iskreni. Iskreni u politici. Iskreno u politici. Tako Eto slogana. je. Eto, iskreno, da. Mislim da treba biti nova. Ja ono što donosim, mislim na političkoj sceni je ta svježina. To menadžerstvo. Vizionarstvo, jer prvo sam vizionar. I to je teško. Iskreno, Vedrane, to je danas teško biti vizionar. Znam. Teško je nositi cijelu zajednicu na leđima. Pa mi imamo naš klub prodajni mindset, Tako pa je. znamo koliko je to Znam, izazovno. previše. Je. I mislim, biti vizionar u društvu u kojem ti ne vjeruju, mislim da je teško. I zato je iskrenost jedna od tehnika prodaje. Iskrenost, odnosno, ja volim isto reći dosljednost. Dosljednost, jer to, biti da. dosljedan Da, onome šta, što da. si rekao i da cijelo vrijeme zapravo gradiš na tome. Jel? I da slušanje. Da. Slušanje i razumijevanje, empatija. To je važno, empatija. Znači, A daj mi slušaj, kako ti možeš sad, ti imaš zajedno, koliko si njima ljudi? Koliko sin ima stanovnika? oko 25. 25. Kako čuješ 25.000 ljudi? Kako čujem? Pa jednostavno ljudi meni dolaze. Dobro? Ja to tebi ne mogu opisati, u zadnje vrijeme ljudi meni se obraćaju. Ne znajući u biti da ja idem za kandidaturu, ne znajući u biti ništa, znači dolaze mi govori svoje probleme. Od obiteljskih, od socijalnih, od poljoprivrednih, od poduzetničkih, apsolutno. Znači, ja sam upoznata sa svima. U biti ono sam znala u teorije, ali mene teorija toliko ne zanima koliko je realno stanje na terenu i šta sam htjela reći. Želim, ljudi misle da sam možda luda, ali kad ja kažem da... To si već treći put rekla. Ali u biti, biti će ogromna glad za 10 godina. Ogromna glad i mislim da je sad vrijeme da se okrenemo opet, vraćamo se onom starome sistemu poljoprivrede, ali uz modernu tehnologiju i inovacije. Znači, kako ću ja govoriti o Sinju, o napretku, o tehnologiji, inovacijama, ako mi nemamo trenutno ni internet? Ne, internet. Da, Kako? pa digli su na oni repetitor, a nemamo optike i tako da nemamo interneta. Znači samo 5G. Tako da, mislim, hoću reći, umjesto da govorimo o razvoju, inovacijama, o apsolutno robotici, mi moramo govoriti o osnovnim stvarima. Ali zato mislim, ono što sam rekla, želim tu kružnu ekonomiju. Znači, povezivanje apsolutno svih industrija, svih grana u Sinju kako bi bili samoodrživi i kako bi kao takvi gradili sami sebe kao brand. To je kroz ovu konferenciju, odnosno kroz forum, jel? I za sve. Nevezano, to je jedan dio, ali hoću reći apsolutno i za cijelu industriju. Znači, i od obrazovanja, i od poljoprivrede, od turizma, eventa. Apsolutno, znači, zaokružiti cijelu jednu priču. Znači, ulaganjem u mlade, u obrazovanje, ulažemo u radnu snagu koja će nam doći za ugostiteljstvo i hotelijerstvo kao event. Onda s njima ulažemo u poljoprivredu.
Sve se vrti u jednom krugu, jedno povezano s drugima. Pa da, dobro, to je poduzetničko razmišljanje, znaš. Pa to je najvažnije zato da. što ljudi ulaze u politiku koji nisu poduzetnici. Voditi grad mora biti poduzetnik, voditi grad mora biti onaj koji je pao 100 puta, digao se, koji je propao, koji je otišao u stečaj, digao se. Apsolutno koji zna u jednom danu donijeti 800 odluka, ključnih. Kad možda koju krivu, ali A Bože nema moj, veze, mislim, pa to ne je sve, pa stigneš. nije to ni Pa kriva. da. To ti je lekcija, to je Znam, znanje. tako je, tako. Ali je u nas problem... Nemo se ljutiti. Ma ne ljuti. Ali u nas je problem to što nesposobne se ljude stavlja na vodeće pozicije i u tvrtkama gradskim i u gradu, koji umjesto da ti donesu dodatnu vrijednost i dodatnu zaradu, ti stvaraju samo dodatni trošak. Znači, problem je mijenjanje te kolektivne svijesti, znači da sposobni ljudi nisu konkurencija. To je problem. Ovo je dobra rečenica, ovo je odlična rečenica. Da. Sposobni ljudi nisu konkurencija. konkurencija. Da. Bolji Kad od malo mene nisu nije. konkurencija. Meni je konkurencija onaj ko... Naprimjer, ti si mi konkurencija jer želim naučiti od tebe. Što će vam biti konkurencija? Pa razumiješ, Dođi, nego uči. hoću ti reći zašto imam od tebe prostora za učiti. Meni konkurencija nije neko od koga ja ne mogu učiti. Ja konkurenciju vidim na drugi način. I tako da je to problem. Problem je to razmišljanje cijele politike Hrvatske. Sposobni ljudi su kapital. Oni nisu konkurencija. Meni sutra trebaju sposobni ljudi. Meni sutra trebaju biti poduzetnici koji su propali. Onaj sistem izraelski. Zašto oni stavljaju na ključne bilionske firme, stavljaju znači, osobe koje su imali firmu, koje su propale? Jer ima to iskustvo. Tako je. I ne želi se dopustiti da ponove to iskustvo. A meni treba netko uzame, znači, ko je prošao sve, koji će mi dodati dodatnu vrijednost tvrtci. Koji će mi razmišljati na način, ajmo napraviti, ajmo se usmjeriti u drugom području i zaraditi dodatna sredstva, da ne ovisimo o gradu. Razumijete, dati svima mogućnost, priliku. To je problem. Što danas rijetko tko daje priliku. Evo, pa ja sam se nudila, samo sebe sam nudila za grad. Besplatno. Ja ću vam napraviti za turizam, napravit ću vam marketing, napravit ću vam brand. Idemo raditi, idemo napraviti neki kolektiv poduzetnički, idemo izaći svi vanka. Ali niko te ne doživlja jer si konkurencija, ne želi se s tobom baviti. I onda mi je jednostavno presjeklo, dobila sam unutarnji poziv unutar sebe, rekla sam vrijeme za promjene. Idemo raditi, ljudi moji, mi gubimo vrijeme. Mislim, ja prolazim grad, ja vidim 10 mogućnosti šta bi se moglo napraviti od te zgrade. Dok oni tako ne razmišljaju, znači, vraćamo se na to da sad dolazi onaj najteži dio, kako uvjeriti ljude u svoje vizije, ali mislim da to je ono što sam rekla da idem iskrenošću i prirodnošću. Znači ono što sam ja, onaj moj buntovnički stav, da je dosta. Stat na trg i održati govor. Tako je, i da je dosta, da trebamo početi raditi i da jednostavno opet se vraćamo na to da bez rada nema uspjeha. Nikakvih instant rješenja, niti instant zarade, niti instant ničega. Znači idemo raditi, to je dugoročan proces. Ja nikad ne gledam na niti jedan moj projekt, ne gledam kratkoročno. Mene ne zanima kratkoročno. Mene ne zanima, kaže, napravi program za 4 godine vlade. Mene za 4. Ja uopće se ne opterećujem s tim kratkim rokom. Ja gledam projekte koji su za 10, 20, 30 godina. Razumijete? I onda kad... Da, oprosti što te prekidam. Nažalost, da, ne, dobro si otišla. Zapravo, to je često i u velikim korporacijama. Ljudi gledaju
kratkoročne Kratkoročno, ali rezultate. zašto? To je, mislim da je čitav sistem krivo postavljen. To je ta vizija. Da, to je moje mišljenje. Ja tu ne mogu reći da sam ja to u pravu, jer ako je neko to tako odlučio prije određeni broj godina, onda vjerojatno postoji razlog za to. Ja ga ne znam. Ok, postoji jedan dio kratkoročno što želiš ostvariti, a postoji ono dugoročno. A dugoročno je ono što gradiš, znači cijelu kompaniju, gradiš brand. Da, ali to ti je to mandatarstvo. Imaš Je. sa 4 godine pa da imaš nešto napraviti. A jel? za I 4 šta onda godine- ljudi rade? Od 1. do 4. godine tu se ubiju, u 4. godini pokazuju nešto da bi opet dobili sljedeći mandat. Tako je. I onda dođe novi mandatari. da. Tako je, ali nije to puno drugačija korporacija. Znaš, Tako je, ali treba opet imat, nije problem ni vrijeme koliko treba inicijativa. Inicijativa. da. Pa reci mi šta si napravio u 4 godine, koje si projekte poslao na EU fondove. Kužim. Razumiješ, jedno i u biti to je problem tek za vizionare, opet da se vratim. Niko ti neće da ruku na početku, nitko. Znači sam si. Znači to je tvoja jedina borba tebe sa samim sebom i sa vanka zajednicom. Ali opet, ja kažem, ljudi tek to shvate, dođe na ono što sam ja govorila tek kad prođe određeno vrijeme. Kad vide da su pogriješili. I onda mi reći bila si u pravu. Ali mene to više ne zanima. Prošlo svršeno vrijeme, idemo dalje, idemo na nove stvari. Da, nije bitno Idemo biti na u pravu, novi da. korak više. Da. Razumijete, više se ne bazirat na vraćanje ono što je propušteno, nego nadograđivati ono, a okej, nisu me prvi put prihvatili, okej. Znam šta mi je za sljedeći korak. Idemo dalje. Idemo dalje, uvijek sebi postavljaš neke veće ciljeve. A meni kaže da sam presamouvjerena. A gledaj, A ja moram, i kad ja kažem ja ću biti gradonačelnica, šta znači? Znači da ja sam sama sebe uvjerila da ću biti, ako sam sama sebe, uvjerit ću i druge. To je prodaja. da. To je ideja. To je prodaja te ideje, vizije. Ako iz nekim čudom sad ne uspiješ, hoćeš se ponovo kandidirati? Pa vjerovatno ne. Ne? Vjerovatno Zašto? ne. Zato što mislim da je sad trenutak. Osjećam da je to to. Još i u Dubrovniku možda. Pa možda i to je otvorene su opcije. Mislim, rekli su da bi i u Dubrovniku napravila Darmar, tako da onda ne znam. Ali mislim, želim ostati u Sinju i želim dobi izbore, jer ja ne idem sudjelovat. To je ono, u našim kampanjama svi idu sudjelovat. Mene ne zanima sudjelovali, ko što sam rekla. I onda meni kaže, ti si presamouvjerena. Ja ne idem sudjelovat. Ja znam koji je moj cilj. Znači, cilj mi je pomoć zajednici i to je točka. Mene više ne zanima nikakvi osobni, znači kakav osobni interes za plaće koje imaju, za žrtvu koju imaju, mislim, žrtva svoju familiju, obitelj, radi toga ne, radi većeg poziva, da. Ok, nevjerojatno, ja baš sam pogledao sam na sat. Šta već koliko pričamo? Biće 40 minuta. Da, 40. A tek su li? Da. Tako da ćemo ovako napraviti. dobro. Ajmo... ajde ovako. Šta bi bila prva stvar koju ćeš napraviti? Kao gradonačelnica. Doći na posao, ok. Ali... Ok, doći na posao, okupiti apsolutno cijelu gradsku upravu. Jer znate šta se događa? Zato što su tu dosta političkih struja koji radu kontra gradonačelniku, kontra, znači šefu. Znači, posložiti, znači, idemo kao jedan lider posložiti cijeli tim. Tko je uzame, ko će raditi, nek bude uzame. Ko će raditi na kontra gradu, znači radiš kontra sebi. Ljudi to ne kontaju, ne razumiju da ono šta rade protiv nekog projekta rade protiv sebe, protiv svog napretka. I to i mislim da ću postaviti komunikacijske strategije, znači kako komunicirati, znači kako javna uprava treba komunicirati prema javnosti, to je u malim sredinama ajme. I to mi je bolna točka kad vidim da se da su neke stvari koje bi trebale biti unutar idu vanka. Znači treba se napraviti komunikacijska strategija, znači i ajmo reći nekakav statut.
ponašanje. A kako se sad, koji je kanal komunikacije trenutno u Sinju, recimo? Jer internet, Facebook, okej. A dok sam ja već prešla tu level igricu, Pa dobro. ja sam već otišla na druge kanale, ali dobro, Facebook još uvijek. Facebook i onda imate milijardu lažnih profila i onda se oni, znači, cijeli mandat se oni bave samo s lažnim profilima umjesto da rade. Znači, onaj koji ima posao, on nema vremena se baviti. Naravno. Razumijete, meni je to fascinantno. Znači, jednostavno ta komunikacija i komunikacija sa građanima, dostupnost prema građanima, sve se to treba nekako regulirati. Da ljudi mogu doći pitat. Tako je, a imate opet druge kanale gdje i posložiti jednostavno urede i uvesti nove odjele, pogotovo što se tiče turizma i EU fondova i poljoprivrede, odvojiti od sad jednoga u kojem radi i 2 osobe na to kompleksna područja i šibat odmah na EU fondove koji su sad otvoreni do 12. mjeseca, već znam koji su pa... Znaš gdje ćeš. Jednostavno nema, ja ne mislim tu raditi od 8 do 4. To ne. Ne postoji. Ne. Pa meni svi kažu ti nemaš energiju za posao, onaj jednostavni uredski od 9 do 4, tu ti nisi takva energetski, ali to je to. Prvo što bi napravila, idemo raditi. Idemo delati, nema ništa, kažu mi, aj ti bi bila gora od Milana Bandića, pokojno, ti bi odmah u 5, kako se rano dižem, mislim bi trčat. Da, znam da sam u par navrata dobijem tvoju poruku u 4 ujutro, ako pola 5, šta ova gora od mene, a ja se dižem. Da, ja sam tamo oko 3,5 na nogama i mislim da je to ključ. Taman u miru i tišini možeš riješiti ove ključne stvari. I onda, tako je. I meditirati. Da. Dobro. Imamo kamere, tu neka poruka za kraj. A šta da kažem, ljudi, vjerujte u svoje ideje i svoje vizije, vjerujte u sebe. Probajte promijeniti svijet. Promjena ste vi sami, ali pokušajmo biti empatični, pomagati drugima, pomagati mladim poduzetnicima, ne gledati osobni interes ni osobnu korist, jer na kraju dana svi smo mi ljudi, svi mi trebamo i pomoć, trebamo i podršku. I eto, glasajte za mene. Evo ga. Ovo je bilo dobro. Ja i ti smo rođali. To ti je to, kampanja. Ali evo, vidiš, jesmo dobri. Dobro. Dragi gledatelji, evo, malo smo se i našalili. Vidjet ćemo što ćemo izrezati od svega ovoga, vi koji gledate cijelu emisiju. Vidimo se mi u sljedećoj emisiji. Marija, hvala tebi puno. Hvala vama na poziv. Baš mi je drago da mogu predstaviti moj mali Sinj. Evo, sljedeći ćemo snimati u tvom uredu u Sinju kad postaneš gradonačelnica. Ćemo doći napraviti intervju. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi Prodajnog mindseta. Bok.